autonomous council, district council autonomous rules, council rules ating pen 1951 ating pen rule 33 and 32, 32 and 33 rules ating pen alang lipan nilitum cedon sar pen o visit kro pan nilitum pini nomination paper kan kedat district branch long nilitum pilo lapen ke non 24 ani ke election do po yos uncontest lo pulong ke ba contest do pusitame alada 24 ani si hain kora priang si nilitum thaklong pochini ko Karbela Autonomous Council rules 32 subparagraph 2 and 3 ating pensi pinia bagene tu nomination paper pilo nomination paper hini pilo nala tu machini lo o visit kro ke chingthong consensual lo isi phurke mo pala so consensual lo MDC ke hai kai ta phai jum pik ke hai ling bang tame ke ong nai lo RCC ho sarim de pala so bang ke haropo ta soprang sarsing bongbong puno poli bongti puno kom pik pik jum pik pik mana kahai sita o visit kro ke cheng si lo Bharatiya Janata Party hin pen tiket long dun pen ola da surhinia batu kahai la pen chut ke ramtang MP election hota me alangli din ke kijum kali oke patu suri ke thom lekai la si alang ji aprang baname itu Karbi Anglong osomartum ang tanbijun po kapohe kacangli amen pen tada kam ka chotoi pen chenglok ka chene ka holol tum theklong la so hin ben me alang li kai ta me alang li ase ang tong chipi tu dumber la pen ke alang li nogong kacangli ho ta me alang li student leaders man bom ho la ta ke mai phu man lo nogong Karbi Student Association da ka porhe chali bom dalang li mai phu lapen lahai ang tan Karbi Anglong pen ang tan kacangli amen pen somartum ke dudun amen pen hala daga hem photum kachine ka holo lahai putha kami alang likai ta siang tong chupi dudun be lapen ang parda me alang li khana dam pen kes pidam dam lahai ham pidum man la so chupi du la ni pen si pitum thaklong lo ya alang li deputy chairman klem ji ban ke alang li apun achak chok lim nasinil tum dame cheton sarpen parliamentary meeting along alang fancy job ponsi pini rules 32 subparagraph 2 and 3 ating pen nil tum dag nomination visit krohan si alang fancy pini nomination hai sir ang hoi ke singhason pen haura ghatu isi phantong picture lang ma hini phanta pindilas kali isiber ang hoi isiber la ke deputy chairman se pini bangke ang wai pot mane singhason long ta gef do ang ke haura ghat long ta singhason e ke babe nang han pola bangke ile to 125 successful amendment na to reporter dom chini pakanai 125 successful amendment lo long te anti defection law dakta nang dopo Karbela Autonomous Council ta anti defection law do long te je double benefit along le MP ke man tanga bangke dak MDC thulong le MLA ke man tanga bangke MDC thulong le lasi hola so amendment date pen api parliament long pass date tami ako ek bunai la gazette notification doji laso pa aponang kan sini api nangi laso philo kulong te alang li bangke non MP jog no apna jointe rong pi tame MP da man lo CM da chulo lason dhaka se forensic be tame MP ta man lo la pena ko Karbela Autonomous Council ta ye man lo lasi non ge 125 successful amendment lo pulong te je dag banke double benefit ke long le lasi CC long ta lasi non ko ke dag banke inudver lang vacancy ke do ke hodak si deputy chairman ga posini pi unde dai je isiber lo lasi ni Ujit Kumar dia di malong banke daga dim ke deputy chairman si isiber non election no angali election ke do ye na dum thata election gali non banke je deputy chairman da banke chua banke Ujit Kumar de banke la sopir thepen dam di lo la so dim ben banke je Karbi Anglong district council rules 1951 ateng pen rules 32 and 33 ateng pen je da deputy chairman election do nangi
Nasi so di deputy chairman election di doje pan si rules 32 paragraph 2 and subparagraph 7 paragraph 2 and 3 ating pensi pinya bangke nomination pila. Okay, चलो सर Lagi mah di pakala